Babukele emakhaya angibingeleli igama uDlozi wakamsibi umkhondo TV bakwethu ke sila kwamanquminja eplazini elibizwa ukuthiwa ke iDelft la khona ke kunana iproject esiyibonayo ke emva kwalomphakathi esinawo la iproject ke le yokwakhiwa kwamanzi njengoba ngingachaza ukuthi ke inkinga yamanzi inkinga enkulu kakhulu ehlaseleka isizwe sakithi kakhulukazi emkhondo kakhulukazi mase sibhekisa ke kuhulumeni wakithi abanye ngiyazi mabekhala kuyenzeka abasizakala kodwa kusizakala ke kusizakale abancane abaningi begcina bengasazakalanga kodwa ke namhlanje osijabulisa kakhulu ukuthi umphathi noma ke umlimi wakulo le plaza laseDelft kube khona ke indlela mhlawumbe abambisana nayo ngayo nomphakathi wakule ndawo ukuze kugcine ke sekufinyelela ethenini ke umphathi la kule ndawo babe namanzi cishe siyabona ukuthi ngamathango lapha yana ke kanjalo futhi ke sola nama boreholes namaphampi yonke into isetup nje impela ke ephelele esizokwenza ke ushintsho emphakathini wala kodwa ke ukhona ke umama la uTommy ozokwazi ukuthi ke asibeka kabanzi ukuthi iproject lena ihamba nje izifika lapha nje uqalephi zibuya zonke lezi izimali ezokwenza ukuthi ke kube khona le project mama sikubingelele sikwamukele kumkhondo TV. Yebo sininjani siyaphela. Sibonga kakhulu isikhathi sakho nokuthi nje nisibize kuthini nizosibonisa imisebenzi eniyenzayo lapha ke ngokubambisana ke kanjalo futhi ke nomlimi weplaza lapha mhlawumbe nje mangasibeka nje kabanzi ukwenaba nje ukuthi iproject lena nayi siyayibona yinhle ikhomba ukuthi futhi seyiphelile ngabe kuze kuhambe kuzofike lapha udaba liqala kuphi? Ya udaba liqala emsebenzini la kule plaza esikulo kwamanquminja ophethe khona kungu-Andre uDival. Okay, iqala emsebenzini like umlungu bekuyiplaza vele iplaza sitshala ihlahla igomu umtholo but ke if afika uAndre athatha le plaza wase efika nelunye uhlobo lwezihlahla olubizwa ngokuthiwa ama-tea trees kanye nama oil essential oil lusebenza kanjalo njengekhathi ze-COVID lusize kakhulu le oil emkhuhlaneni ekuvikeleni umkhuhlane kakhulu lehlahla zemdlamithi sabona ukuthi ziyanceda kwagcina ukuthi sesitshala zona kakhulu zasinceda okumanje ke ukuthi size sifike ku project okay elokadayisa ihlahla idayisa to eMaritzburg to Phesheya kahle le oil iya Phesheya then mayibuya ke Phesheya bese bayamtshela ukuthi kuze siqhubeke nale business kufuneka ukuthi senze ini kuze izoqhubeka like ukuthi iphase kufanele iphase kanjani okay wanceda ke wayenza naye wayikhandla nathi singabasebenzi sikhandlile ukuthi le project igcine le business yakhe yenzayo igcine iphumelela because nathi sizakele ngomsebenzi okay manje sesiza akusasizakala abasebenzi kuphela kugcine sekusizakala ngisho umphakathi esikuwo akusizakalanga abasebenzi ngokuthi bayasebenza siyadla kuphela okay kwadingeka ukuthi abe nesitifiketi ukuze izoqhubeka le project ifike sesikhandlile senza imithetho yakhona kumele yenziwe saphuma isitifiketi sakujabulela lokho kuze siqhubeke isitifiketi base bayasho ukuthi if sesitholele isitifiketi kuzoba nemali esizoyithola ezonceda umphakathi kwasijabulisa lokho noma nathi singabasebenzi besifuna ukunceda abasebenzi kodwa makuncedeke umphakathi nathi singabasebenzi siyancedeka lapho ukuthi siyasizakala noma singasizakala ngokomsebenzi kodwa siyasizakala okay sasithola isitifiketi yaphuma i5% esayitholayo kwadingeka ukuthi kube khona amakomiti azophatha le mali kwadingeka ukuthi iqale umsebenzi wemali. Okay akhethwa amakomiti kwathunyelwa kuthiwa kuye emakhaya kuyokhethwa amakomiti akhethwa amakomiti le plaza likhulu ke lona la kithi ngathi nje lihlukene igodi ezintathu le plaza likhulu lana ngathi indawo yesithathu wayinqamula yena le plaza wanqamulela abanye abantu baba sendaweni yabo ngale yangaphesheya but still kwindawo eyi1 but thina kwamanje sisasendaweni yakhe but leya ngeyabantu lena abanye abakuyo thina la sendaweni yakhe okay yaqala iproject ke sabizwa sonke ukuthi ke abangakaze balithola usizo
ngobani esingaqala ngabo ukubanceda. Thina ke besindawo enganakelelekile kakhulu ngoba seloko since 1994 asikaze sathola usizo from government about indawo yethu. But abanye ke besebetholile laba abesebendaweni yomphakathi. But la kithi besingakatholi lutho. Bazama ukuyofuna kwatholakala ukuthi haya kukho noma kukhona kuyashoda. Saya kuye naye wazamela ukuthi amanzi uzowafaka kodwa kufuneka nathi senze something. Ngoma engeke awafake konke uzowafaka kodwa nathi funa senze something. Asinakho ke sizofaka ngakho. Sahamba saya kumasipala ukuthi nangu lo mlungu uthi uzosifakela amanzi kodwa phela kuyashoda uthi asifake nathi asinakho esizofaka ngakho. Saya sacela nabo basilandulela balwa ke umphakathi esasinawo nawo ukuthi hayibo ncedani wasinika lelo thange li1 naleso stand esingasekho kwawa la lento lana yashaya umoya nayinkomo kwawo. Okay, akunandaba saphinde sabuyela futhi kuye. Yanti sekufike le mali ye project. Ukuthi isize abantu. Le 5%. Le 5% ebesilindele. Yes. Okay, mayifika i5% sibiza ikomiti la lezi indawo ezu4. 3 kule plus then kube umakhelwane wethu. 3 indawo kulesigodi. Then bese kuba umakhelwane wethu. Yeah. Okay, masibuka ke siyabuka ke manje ibaphi abangenalutho sidalo. Okwaqala kwayothiwa asilethe idingo zethu esishoda ngakho bese sesikutholile siletha okubalulekile esikubonayo ukuthi kufuna siqale ngakho. Vele okubalulekile ngamanzi. Kukhona ade bangenawo sidalo amanzi thina noma bese sinika ugovernment nayo washiya phatha beseza nje ngokuthi asipompele ngelinye ilanga ukhona ngelinye ilanga akekho vele besiphephela kuye if angekho vele sicela nisilethele generator izosipompela amanzi asilethele hey kwagcina kuvalekile ke lokho. Okay, masichubeka ngeproject yethu masibuka indawo esizoqala kuyo yaba khona indawo enganakho sidalo. Okay ke masithi simele siqale khona kwaphinde kwavimbeka sathi ke ngeke sikhoneke ukuthi sime phela siqhubeke nabanye abangakatholi kwagcina kuthiwe angcono kweqhutshekwe la kithi lokho esishoda ngakho thina ke sasishoda amathangi namasola nijoba nwabona nje la imva kwethu iyona project yethu yokuqala. Imali mayiqala nje iqale khona la. I-project yethu yokuqala iqale kuwo lamasola siwafayele nguye lo mlungu ile mathangi konke nale idende and akusho yena ukuthi ngizofaka ithanga enje ngizofaka istand esinje kusho thina singumphakathi ukuthi kule committee siyikomiti ukuthi sifuna insimbi ekanje ngoba lena siyibonile kamasipala ukuthi igcine ingasebenzanga kahle. Sathi sicela ukuthi abanolwazi lale insimbi basifunele ngathi insimbi engathi zistronganyana. Senza ke basenzela abanolwazi sayiqeda ke project sesikweyesibili manje. Nakhona kumphakathi nawakhala ngamanzi ngaleyana final government ubafakele nabo kodwa abawatholi bonke lamanzi bese gcine sekusuka kalomsindo. Sasa sithi ngoba anwatholi nonke asifake nathi sikomiti lale oyili ukuthi sincede ngaleyana ngendaba yamanzi. Sibhizi khona nje manje. Izolo bebethi bayofaka amasola khona. Kwathola kathi bamoshamoshile lapha yana kwathi wafuna ababhatare ke ngoba yibo abathi istand samasola afuna sibe la kodwa manje sebasusile. Bathi bayeza bazofaka amasola istand sesisusiwe. Asisekho. Yeah. Yena lo mlungu usifukule kakhulu thina kakhulu because beswasokolela amanzi kakhulu nje futhi na kule season sesikuye sibuye ebusuku emsebenzini asikhoni ukukha amanzi. Yeah, kuyakhona ukemfuleni. Asikhoni ukemfuleni kodwa nje manje sesiwathola asebaleni usize kakhulu. Usize kakhulu. Nakhona lesiyaya
besithi siya namhlanje besithi sizoya namhlanje siyochecka ukuthi shosho kuyenzeka noma sekuthathe isikhathi eside ngoba sike safuna labantu basigubhela labantu ngazi la phakathi kwaba khona inkinga kwathi bafuna bazolungisa kwase kutholakala basebusy kwenye indawo kodwa bayeza bafika ke balungisa kuthi ama sekufela kumasifama sola naba laba sebesuke basusa la enibangasho ukuthi sebenze nje enisizobakhokhisa vele ukuthi phela labantu abazophinde bakhandele stand bazofuna imali futhi so kumele babhadare ngoba phela yibo abenze lento le usifukule nasemsebenzini usifukulile kakhulu le business esikuyo ngoba amaplaza abenganakekile kakhulu kodwa nje lele lethu liyaqala liyashintsha kunenge ke esikufika kakhulu konke iPPE ngoba ugovernment iyayibeka imithetho but angayilandeleli ukuthi vele iyenziwa yini last nama inspector unyaka nonyaka sebeze babuya kayi3 ayikho lento abayenzayo ukuthi mabefika bahlalele ema office bakhulume nabelungu ukuthi kunjani beza kithi uqobo abamfuni yena bezwe ngathi ukuthi usiphethe kanjani sishoda kuphi la kushoda khona mudi kulungisa noma kanjani kuyalungiswa sibhizi siyalungisa silungise yebo fanele silungisele umsebenzi kodwa nani nomphakathi ngoba le mali igcina seyinceda ini manje umphakathi ayinceda abasebenzi kuphela ukuthi kuvikeleke abasebenzi kuphela nomphakathi uyavikeleka nabasebenzi impela bayasinakekelela ngicela ukuma lana cha siyabonga kakhulu uzocela nje ukuthi ngiphinde nginikeze ubaba uMtima ithuba ukuthi naye mhlambe kube khona nje akubekayo ngiyithola kahle ke manje le ndaba ukuthi cha no unkosana wenza nje iplan lokuthi no aba benefit abantu abasebenza kimi babehave abantu ukuze neproduction izokhula baba uMtima wena ngifuna uthinte kakhulukazi ke manje impilo nje niphilayo nina nje kakhulukazi njengabasebenzi ngaphakathi kwecompany ngizwile ukuthi impela cha ngathi niphatheke kahle ngani ngoba abanye impela sebayakwazi nokuyikhola nje mhlawumbe nje uma uthinte nje niphatheke kanjani ecompany le iDelphi njengoba nakho sekuzokuba kuveza ekuvela mhlawumbe ke ezinye itelefona nazo lezi hayi company no ngicale ngokubingelela igama lami ngumtima mina ngihlala kuyo le ndawo khona la amanqumini ngisebenza kuyo le ndoda laphana uAndre ngaphakathi ecompany siphathekile kona kahle ngoba akusiyena lo muntu oyithathela inqumo yedwa ondlovu yangena ngoba kukhona ikomiti labasebenzi ukuthi mawunenkinga ucale undlule lapha kule komiti kube khona ke ikomiti leli lale Fair for Life lale umsebenzi lo walama project ngaphakathi emsebenzini vele nje uma unenkinga uya kuye mase inkinga seyihlulele ikomiti lakhe leli alibekile kuyimake undlulela kuye lapha uyothatha khona ukuthi isinqumo ke salomuntu wanathi sohlulile kwenziwa njani ngaye akusiyena umuntu nje ukuthi ufuna ukuthi nizwe ngaye konke cha ngiyathola futhi ukuthi ngathi impela umlungu lona ziningi izinto azenzile engathi khona nemoto futhi adonate ngayo kuwo wona nomphakathi walana ukuthi mhlambe kube khona nabo fitting scheme into efana nazo awuphinde futhi ukuthinta thentene kancane nalapho imoto udonate ngayo lapha na kulesonto elilapha na eMolman ngoba thengele imoto wale bese beyisebenzisa ibisindala vele wabathengela entsha last year ngoba njalo ngama Friday uyaye abaqhase ngediesel bafika bazokwetha lapha nediesel uthi akwazi ukuqoqa bonke labantu laba basonta lapha nesontweni lo mama ophethe lesonto lapha aphinde lo mama uphinde futhi bese yabaphekela aphinde abaphekele nabo kuba nengcenye abayifakayo yemali efakwe lo mlungu bona labelungu cha no kuyezwakala mhlambe nje ke mhlambe ngabe ngenza iphuthu mangingathi mangingasho ngokuwena ukuthi mhlambe sesizofika ngasemaphethelweni amazwi okubonga ongamabhekisa kuyo umlungu ungaphinde futhi nokunxenxa mhlambe ukubhekisa kwabanye abelungu mamaplaza kanjalo futhi nemphakathi yakithi ukuthi la senzelwa kahle khona abafowethu asibongeni sibe neqiniso amazwi engawabhekisa kuye njengami nje sibonga kakhulu usizo asinika lona
nabantu abachashile baningi nabantu abachashile impela ngale ihlahla zakhe abantu abaningi nje bayasebenza kule plus lakhe lana nabanye ke abelungu engingacela kubo ukuthi nabo bavula amathuba emisebenzi phela kubantu bemisebenzi ayisekho manje nathi ke emphakathi siye ukuthi njalo sibogxeka noma kukhona okuhle phela abasenzela kona kufuna sikuveze lokho ukuthi lokhu cha sinakho nje senzelwe ngibani umnumzane weplus lethu osisize kuleyo nto leyo besingenayo vele cha kuyezwakala kakhulu baba ngicela ukuthi ubaba mhlambe yena uzobe ekhulumela ilunga lomphakathi nina benikhuluma nje ngabasebenzi then bese mase siqala mase ukuthi ke ukukhulumele umphakathi ubona njengomphakathi nawo amanzi manje asakhona benikathi nginamazi sonke lesikhathi ithini injabulo kunina njengoba ke manje ke kunamanzi ngibamba nje ngesandla kusana inkinga ngoba seseqeda ithini intokozo kunina nawo amanzi asakhona umlungu nifakele eplazini ngibingelele kumkhondo TV igama lami ngiudlozi ngiwakashoyisa isibongo ngisendaweni yakwaManquminja eplazini iDelft ngizalele kule ndawo ngikhulela kuye ngina 50 years manje ngikule ndawo le since ngifikile kule ndawo le ngizothanda ukubonga kakhulu kumnomzane esibambisene naye umnikazi wale ndawo esikuye indlela asiphethe ngayo ayisafani nendlela kade siphethwe ngayo phambili kunengi kakhulu asasenzele kona yindoda nje esiphila nayo esithi noma sixakekile sikhona ukuya kuyo ngaso sonke isikhathi isincede ngako konke esikudingayo isinceda ukwendlula uhulumeni wethu okungiyena yena nathi sithembele kuwo yena asikho isandla kangaka sifakayo kithi kodwa kakhulu umuntu osincedayo kuba nguye umnomzane lo esiphila ngaphansi kwakhe iproject lena njoba nibona amanzi aqalwa nguye awaqalwanga ngumasipala nguye waqala wasibholela amanzi wasenzela iborehole wathumela thina ukuthi asiye kumasipala siyocela itanki then itanki umasipala wasitshela ngebudget samcela umasipala ukuthi cha amasipala uma ngebudget ngoba from 1994 awukwazi wasenzela ngisho toilet thina sicela ukuthi usifakele itank lelo ngoba umlungu sosibhorele iborehole weza umasipala nangempela wasifakela itank wafaka istand wasifakela itank wala ukusifakela isola wathi amasola sesiyawatshontsha wathi uzosipompela ngicabanga ukuthi cishe kuphela 3 years efakile lena khuzana le tank angakazeza ukuzopompa kulo umasipala besibambisana ke nathi sisebenzisa igenerator yethu yagcina yafa isikhathi esiningi besincedwa nguye umnomzane lo ekade ethumela igenerator izizopompa kwaze kwafika ekugcineni ukuthi manje kutholakala le project yokwa esitholela lapha abasebenzi bakhe baye bafika la singumphakathi basitshela ngayo ukuthi umlungu uthi kune project ayenzayo lapha so manje ufuna ukusixhasa asisho ukuthi sifunani sayisho ukuthi into esikhala ngayo kakhulu ngamanzi kakhulu amanzi ayasokolisa wasenzela ke project lena njoba nibona washintsha ipump leyo efaka kumasipala wafaka esola kunamhlanje amanzi siwathole endlini manje sesiwathole endlini amanzi ngesimanga sakhe kakhulu siyabonga kakhulu indlela asiphethe ngayo sicela ukuthi angadinwa yithi thina singabantu nala simona khona angadinwa yithi ngoba phela niyazi ukuthi manakhelene nomuntu kuhambe kube khona ukushayisana kodwa nje siyazama ukuthi sisolve futhi inkinga leyo sukuyikhona yindoda nje ephila kahle futhi uma singalahlekelwa yiyo ayisiyobe silahlekelwe thina ngoba ihulumeni kithi isenzela konke isikorobhela imigwaqo isenzela konke akukho nje esikhala kuko ingasincedi nokulima thina siyalima ke la emakhaya iyasichasa ngabo ugandaganda ba ikhipha ugandaganda ithi thelani diesel ifika ugandaganda isilimele akasicharge uthi nje thelani diesel inkosi yami yindoda nje impela ewusizo emphakathini kakhulu siyafisa ukuthi nabanye abelungu engathi bangabukela kuyo ukuthi abantu baphathwa ngayiphi indlela ukuze bazokhona ukuhlalisana endaweni siyabonga kakhulu
kuloku asenzele kona engathi angaqhubeka aphinde asenzele okunye esikucelayo kuye kakhulu. Siyabonga nawakwamkhondo TV ukuthi bafike kithi nathi basiphakamise ngomphakathi wakule ndawo obukeleke phansi ngoba sibukeleke phansi ngenye indlela engachazeki engazi ukuthi ngayichaza ngithini. Kumanje nje kufaka ugesi uyasijampa thina. Uma sithi siyabuza umasipala asimuzwa ukuthi umasipala uthini. Umasipala lokathi uzokhanda meeting abuya sitshela ukuthi ugesi abuya athi ngumlungu othe ugesi akafuni. Asha akhuluma into engekho. Umlungu wonke amaphepha wasayinile kusele kuye akafuni ukusinceda. Asazi ukuthi ngoba yini. So sikhala kakhulu ukuthi uma singalahlekelwa ile ndoda esihleli nayo la siyobe silahlekelwe kakhulu. Siyabonga kakhulu, sibonga konke asenzele kona nabakamkhondo TV siyabonga ukuthi basivakashele. Siyabonga kakhulu baba. Mnumzane sesiphetha inkulumo yethu impela kuvela nje kuba kuningi izinto ezinhle ezenzakalayo la kule plaza. Ngiyazi ukuthi mhlambe umunye baba engijabulisa kakhulu ukuthi ngithole nawe ngibonge nangesikhathi sakho ukuthi iyaye ibe nesisindo uma isevela nakubantu abadala ukuthi awu nina esenesikhathi nilapha ikuphe nikubonile ikuphe nikwaziyo ikuphe senikubona manje kanjalo ke futhi nanokuthi ke mhlambe ikuphe nikushoyo ngalokhu okusekwenzeka mhlambe nje amazwi mhlambe umuntu omdala amancane nje okubonga ukuthi ke nakho sesiyakubona kuyenzeka nongakaze kwenzeka ngaphambilini mhlambe ngabe uthini mhlambe ngibikelela Mkhondo FM mina nginguSimon Ncobo nguyo le ndawo la plazini kulomlungu ngibonga umlungu asenzele kona ukukhulu kakhulu ujabulisile ngoba ngisho ingane besikolweni ayisekho insolo ukuthi mayibe esikolweni ithathe ngolovani yoshona esiyalweni amanzi wathola la ifuna ukwasha impahla zesikolo iwathola eduze umlungu usenzela into enkulu ngamanzi yona nto besikhala ngayo kakhulu ebalulekile ngiyabonga kakhulu kuloko asenzele kona ongathi akachubeka nakwabanye abenzele ngokuhloniphana ngoba into yenza ukuthi into ichubeke kahle inhlonipho nokuphathana kahle sikaphakame amazwi ukuthi hayi lo mlungu uyadelela lo mlungu unjalo cha funa sibiye phansi makho leshoda ngako la mina sikhulume nale ndoda hayi ake siye kulomlungu siyokhala ayikhona shoda ngako lapha sicela ukuthi akasenzele uloko ngibonga kakhulu asenzele kona kakhulu ngiyabonga cha sibonga kakhulu mhlambe ke sesiphetha ke kubaba nawe nje kuyazi ukuthi injabulo noma ke intokozo igcwele vele inhliziyo yonke ngesenzo esenzakalele lapha mhlambe nje nawe wakho amanzi ukuthi nje ke nawe ndlulisa ukubonga. Ngibingelele kuMkhondo TV ngibingelele kumphakathi wonke waseMkhondo. Cha njengoba sebabekile bafowethu ukuthi angeke ngiseqa kulokho le ndoda esihleli naye la ngumlungu ngendlela esihlonipha ngayo nangezenze ezenzayo ukuthi emphakathini isiboniso okunye besiqala ukubona umuntu omhlophe ukuthi ukhona umuntu omhlophe okwazi ukuphila nabantu okwazi isidingo somuntu ukuthi yini ngoba sathi noma sikhala wasondela kakhulu kushesha wathi bikane nekufuna nekufunayo ngisho indradi zeinkomo wakhipha unyiwani wathi yakhani zingamushela abantu inkomo zenu. So ke ngeke ngibe mde kakhulu umphathi wami ngizoba mfishane nje ngoba futhi sebabekile kodwa ngiyambonga uAndre ngendlela siphethe ngayo ngithanga shintshe ilokho nje mphathi engithi mhlambe ngakudlulisa kusekho kuningi. Siyabonga kakhulu. Ngiyibongela. Mbukele ekhaya ke ngizobe seke ngikuphakamisela ke indiza yethu izokwazi ukuthi ke ikubukele ke yonke le ndawo ekhona khona la nokuthi hamba kangakanani ngithembisa futhi ukuthi ke uma ngabe nale ya project le enye ekuzonke izinye indawo uma ngabe seyiphela siphinde futhi sivakasha nakhona sikwazi ukuthi ke sibuka mangizokukhumbuza nje kahle la sikhona khona nangathi uyabuka lwamuzo omlungu lapha ya ezazi mangizama nje ukusondezela wona ile ya ndawo le esasikade sicinga khona umuntu walahleka ke namanzi la sasikhona khona uma kanje nami ngithi nje ngiyakhuluma mhlawumbe nje omncane ngikwaziyo nami ngakubona ngesikhathi ke sila sakhathi sesehla ngomfula soshona lezansi lo mlungu waphindwa wakhipha yona imoto futhi ukuthi isiqoqe lezansi isibuyise size la phezulu la kasasikade siye khona ke izimoto zethu uma ngabe ngizozama ukuthi nje ngikubukisise kahle la sasikhona khona kulapha ya
kunansi imizi nazi imizi leyana ke kodwa ke sabe sesehla ke njalo siyoshona ke ezansi le kuzofika ngasesikoleni ke iMkhondo boarding school ngisedla ngenyawo sesikhathele sesilambile wakhipha imoto ukuthi cha ayisithathe iyosibeka le phezulu so nje kuningi nathi esingakubala esikwaziyo ngomlungu lo bathi ke uAndrew wakhona khona la eDelphi sibonga kakhulu kumphakathi walapha sicela nje ke futhi ukuthi ingathi ke into efana nalena bengabambisana asilindele mhlawumbe ke ukuzwa ukuthi ke awusekuse amasola angasekho njengoba sekunje ngiyathemba nje futhi ukuthi ke mhlawumbe lo mbiko wethu uma ngabe uzohamba nje kahle uzazofika mhlawumbe nakuma company lawa esihamba nawo ebo bazokwazi ukuthi nabithi mhlawumbe siya donate nge-security system okuzothi uma ngabe kunento isondela la ezontshontsha amasola la ikhali alamu umphakathi walapha ke uwazi ukuthi ke uvuke uzobona ukuthi cha naku sekuyonakala la sikhona khona sibonga kakhulu umphakathi wakithi sinifisela inhlanhla nisaqhubeka nokuphila nalomlungu siyabonga siyabonga